Lihat siapa orang? Toh lu bantau ka WC yuk. Nang enggak. Napa WC itu re? WC ini kan tempat orang ata. Siapa ngucap ata itu? Cek terus lagi ata. Deh. Lemara yuk beker. Lu cek WC. Sabai tinda pora. Mantoana tanah. Mantona moros. Ya ngoy. Aduh moros. Tapi tak langkong sandi WC nang ilmu rumah cek top. Makanya baca cek kalau pai masuk ke jeding. Wah bolan lah cukup buka lah bong cuwir. Jaga arwah kan bila jaga kadang pah pelengan cetakan. Arwah senyatan dalam setong keterangan. Kau leban sambian bila akem. Kenapa boleh? Ata. Arwah gudul dia yuk. Serar ya yuk. Cetak dia gudul bener jin ya. Lah speaker. Lambang aku lah speaker. Mangken eson. Mau ngecek lambok. Lebur mangken kan mau ngecek lain tak pada. Cek low 1 2 dicoba. Ngecek saja ya. Mau ngecek dalam mbak lah speaker wayu. Nang acara aja tak rame tetangganya paling pengen. Bu ijo yoncuk. Orang bilang ngecek benih cek lo berema. Sepo. Lau. Cek lau. Arogi ngolok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan berok temur de jelau. Tak langkong nyon sapora menabi pengeras suara Kak Dinto mengganggu pemirsa. Kak Dinto abdi ngalaksanaki amanat dari Pak Hamid bin Mahmud bin Nasr bin Nancel minan Nancereng. Bedi masepo nak foto epon. Tak langkong nyon sapora saya tak mengkibetes. Tak langkong son tak oleh ngosok. Tak oleh ngambulan. Mon mangken kata kobolan ngecek lo langsung. Kertak ilahana ya ilahana yassir lana umurana set melok lesan mesan mah ancur sekali.